I, on behalf of Singar Union Timapur and village as a whole, would like to extend our profound gratitude to those individuals, groups, unions, and the churches. Moi chabar Mr. Sabisi sangtam lagado moi chili di video banaishe do itu lagado chartin pangstin de apnen ki update ti bode kwado moi bi khore alop family de bemar semar thalishi itu karne video do ani bole para nai update to aji ani ase to Mr. Sabisi sangtam do man sob miligina tai ke bishi bachai di bole koshish kurishi holibi amian dunia laga program alak aro isor laga program to alak wa karne tai dunia laga kham sob khotom hogina isor bra loi jai shide koi nei tula update di bole ai ase to mula cheri di video de tai laga motot te paisa kiman aishe koile do mula cheri di de 26,000 plus aishe aro itu video dikina khorde aha khan 7,000 ina aishe to miligina ini 32,000 nishna aishe apne la morom apne la support to bi khushi pai ase de aro isor bra apne family de bless kuri di bi koi ni di bi koi di ase to moi aji goblemon thaga do ki ase koile do bishi khushi pa ekta do Bangalore de man Eastern Naga Christian Fellowship pastor bra logina advisor bra logina kiman man Eastern Naga youths kan ase apnan sob ki khushi pai ase de amian osor de na thakile bi iman dur de hole bi apnan bra sob tu tuk pai na apnan ja a sob te nijor laga paisa philai gina ja a guri ni man motot kuri dia do apnan ki bishi khushi pai ase de koi nei ti bi koi dia ase aro moi ide apnen ki update dekhai di bole mon thaka do Bangalore de khata bra program kina loishi ide bi moi olop dekhai dibo aro aina iso morom bra Dimapur pungchi she to Dimapur pungchi ni kina khata bra program loishi ide bi dekhai dibo to ki free de tahan aro wapas chai ase Dimapur pungchi kina ta laga parents to ki free de thaki ase to ki free de wapas chai ase ide bra na pungcha tak isor brai rasta de iku tuk suk na pai na china ta na family pungchuli dibide goina apne bread de motot kuri dibide goina idula update ani ase do moi kinaka khata bra program loishi kinaka hoishi ido apne ge dikhai dibo goina ido video khata bra banai ase আচ্ছা ঠিক আছে এখন ঠিক আছে দে আস্তে করিবি দে Owner de mushidu mule airport Dimapur todala change ani arni sama nar yu luggage check in bag la chakana ko nar yu check in bag sa nar le Kolkata se tapam flight ko ni ro arni sino flight lam sumdi Dimapur ro shibu gala yang puti collect sa puti shibu be arni security ko yo patient family ro nar yu man aina airport e rokhi ase flight to aine da bungchi she olibi gate te ula nai to sabi Dimapur Sangar Union khan aro man nijor sangdam manu khan Dimapur de thaka manu khan ina aina motot kuri ase jo idon sob aina ase tati bi ase ata to sob manu aina rukhi ase Jumo laga sangdam Baptist pastor loina aina se ina pastor ba loina sob manu aina se to pungcha bichide program khata bra lobule ase dura apnan ge program la dam dibi dikhai dibo
나 이거 이거 아프다 이거. Surabanaga tang control committee tayong nuro isa chenira isa chichoko Surabaya chokanu sanu ya aro tang kita mga tsai ko matene sa mga ito isa sulo yang tong ini sanu ko makano chenira kananda ko lang kanyo na likanda ati sa tayo ko chere 그리고 시험 과정 인식을 앞이 어머니의 조망 보이나 이번에 또 그제 어머니 물리나 대자 비잖아 소고 시험 과정 인식을 근데 있어요 뭐 나가지 시험이나 아이가 요는 I on behalf of Singer Union Tumabur and village as a whole would like to extend our profound gratitude to those individuals, groups, unions, and the churches. Aji hai laga late service dead puri lagi bulado. Abna la moto prahi, abna la sabur prahi itu inshallah itasiri. Abna la generosity saigena. Abna laga ekam most difficult time there. It could be upay guru na taja laga suggestion de abdan bra iku history shinoburina from the day one first day was in his last breath aru coffin arrange kirina kata abdan laga support contribution da to sab dile para amahan bosi side ba iku dibole na will be it is our sincere prayer that God will abundantly place those individuals, groups, union, and the churches. Abdan kiman moto guru parshadikan. Bisa sese abdan la sab individual de isobra less kuribo aro rasta kuribo. I would like to also express in the most difficult time de jat nasaigena posti nasaigena irrespective of tribal line knowledge communities sarigena from every walks of life from moto guru parishi amagal sob de inigaita took time de iniga difficult time de moto kurabaji gule do among society agi jago na lastly but not least kun khan iman dak sacrifice kurina nijo posti ama baba relative sarigena burden iman dongor uthagena arrange kuri iman dak manage kuri all we have to say is thank you so much. God bless us all. Unba yate santam kutha na bujia manu akishe kule tarkhan ke concern kurigena ekta duita nagamiste hi koi digena ki lokete prathana loigena chari dibo itia wa nishina aji yate amar bai let chapise bal prahi kina munchia to sob manu laga contribution na hoile motto prathana prahi ai kina moikhan lokote punchi she kugina isur ke hi thanks di ase ikia ikilokiti prathana ekta loi dibo bible ke psalms 91 aro 11 ke 1 shina isur hi tar laman angel sai kina Tarput kuti jailebi hohai kurigina loi jaigina punchai dibo koigina Bible hi koigina ase to aji ate kiman jun jama hogina ase moikhan la prathana itu ase Psalms 91 11 itu aji kiman jun journey jabole ase tarkhan oporte isur laga blessing itu thaki bole didi koigina itu moikhan laga prathana ase kiman jun moto kurigina jabole ase tarkhan laga life karnipi tarkhan laga fine karnipi isur ke hi thanks dibo bal pura tarkhan laga destination ponchai dibide kurigina ipiyat kurubo
ড্ৰাইভাৰ কাৰণে বি প্ৰাৰ্থনা কৰি দিব কোন হি ড্ৰাইভ কৰিবলৈ আছে নহ'লে সেইটো গাড়ী ওপৰতে ৰাস্তাতে যা দামতে তোক দিগদাৰ লুক কৰিবলৈ নাদিবি দেই কৈ কিনে সেইটো ইয়াত কৰিব মই এখন চব জানি আছে এনেকা লগা সময় একটাতে ফেমিলি মেম্বাৰ্ছ খানটো কেনেকা থাকিব সিবলিংছ খানটো কেনেকা থাকিব এতিয়া মন দুখতে আছে তাৰখন চব ওপৰতে ঈশ্বৰ হি বিশ্বাস আশা একদিন কি হ'লে কি আৰু লগ কৰিব মই খান লগা বিলিভ এইটো তাৰখন লগা মনতে বি পঞ্চাই দিবি কৈ কিনে ফেমিলি মেম্বাৰ্ছ খান কাৰণে বি প্ৰাৰ্থনা কৰিব সেইটো পইণ্টছ খান লৈ কিনে একেলগতে প্ৰাৰ্থনা লৈ কিনে চাৰি দিব দেই প্ৰাৰ্থনা কৰি আছে হালেলুয়া এতিয়া মুভ কৰিবলৈ আছে na zan ka na so এতিয়া ইয়াতে পৰা কি ফ্ৰী মুভ কৰি আছে কি ফ্ৰী যাবলৈ আছে তাৰপৰা আপুনি প্ৰে দে মতত কৰি দিবি দেই